National Institute of Electronics and Information Technology Nielit Imphal asundana Cybrella 2025 haina mingthon ba nemini humni chathagadaba Namit humni chathagadaba Technology Festival ngasi hokre Imphal su akampata leba institute asiki campus da satreba Technology Festival asida gaming digi horga drone competition amadi computerized oiba painting amadi coding competition na singba event kaya yauri Festival asigi mari lena Nielit Imphal Executive Director Dr. Yumnam Sayantana Innovative about Technology Festival asida mahiru singi marakta IT ke mari lena bahiram kaya da sangnam nahanduna status ibu IT gilam da kumang yang na sangsin ba ngamna bagi pandam tharam se pang thopani haike taramada babina group of companies chairman Dr. Thangsam Dhabali Manipur nga ke IT secretary TS Kiran Kumar badi mari lena ba official kya na saru kya ki festival hudu patuda mahiru singna drone gi demonstration yaw na tungan tan ba activity kaya utki Professor मैम से गाइड तौरगा आगांसिंगसिदा अखोगी इनोवेटिव ओइबा टेक्नोलॉजी की कंपटीशन मचा म तौजबनी मसिदा अखोइना अखोगी बबिना क्लिनिक की नत्रगना बबिना हॉस्पिटल की तामो डब्ली गुम्बा अदेगी आईटी डायरेक्टर तामो देबेन गुम्बा अदुगा आईटी की सेक्रेटरी गुम्बा अखोइ तामो किरण पुरागा मखोगी रिक्वायरमेंट स्टेज सही अमगी अनीगी टेक्नोलॉजी की मरमदा रिक्वायरमेंट ओइबसिंगदु आगांसिंगसिगा शेयर तौरगा अखोइना तंबीबा मतमदा निलित अमदी अनकपा इंस्टीट्यूशन दा तंबीबा मतमदा कंपटीशन ओइना पुरागा स्टेट ता इंप्रूवमेंट पिरकनबगी प्रोग्राम अमनी